Thongkebra Sirkep Angleng BJP Party Foundation Day District BJP Party Office along Catalan Dun. Rangbong Home Higher Secondary School along BPL Akar Kedo Logo Charlie Aloso Sumala to Mapan Bicycle Kerol. SSA Pen Bang Paroi Sirak Inquira Truck upon Hormu Kerap Pajir. Prime time long Mekado Fanda Cardon Pajirlo, non Bertang Tonpen, Arjita. District BJP Party Office Dipu along Pini Jang Mini Pai Truck Arni, Thongkebra Sirkep Angleng BJP Party Foundation Day, Catalan Dun. BJP Party Foundation Day along Catalan Pon along, Karbi Anglong Tunmas Council CM, Tuliram Rong Hang Pen Chenglo, Karbi Anglong Tunmas Council Chairman Horan Singh Bay, District BJP Party, President Mate EM Ratan Teran Pen, Anparata EM Matum, Amar Singh Tiso, Jagar Singh T, Raju Tiso, Lapen, BJP Klembang Pubang Piatum, Chitong Dun. CM Ronghang Penkadoka be BJP Klembang Pubang Pi Lapen BJP Aphan Ningkaching Sam Aradatum Aphan Kachuro Lapen Kardom Pajir Pon Pado Lapen BJP Party Ahin Pen Karbiang Long Angkang Anso Se Kaching Tura Mukedeng Pon Tuji Aphan Maya Long Lam Tejai Pon Rainbow Home Higher Secondary School along Pinijang Mini Pai Truck Arni BPL Akar Kedo Soarlo Sud Atumapan Kepanong Pon Bicycle Akajoy Pen Keron 2017-18 Anikan Apartment Rainbow Home Higher Secondary School along Soarlo Kacharli Soarlo BPL Akar Kedo Atumapan Bicycle Akajoy Pen Keron Pon Pado Laso Maya Long Alhisar Po Aman Pen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Longhang Chopha Aluhi EM Atum Ratan Teran Amar Singh Tiso Raju Tiso Pradip Rongpi Jagat Singh T Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay MEC Atum Ram Singh Timung Longki Timung Richard Tok Biatum Chetongdun Labang Soamai EM Jagat Singh Tipensi Chari Pondro CM Tuliram Ronghang Maya Long Kaning Jeponke Jongsi Lo Thanbang Atum Mesense Pulote Kicharli Osomara Atum Ta Un E Lapen Osomara Phan Kepathe Kepare Ke Thanbang Atum Alongsi Arpudo Puta Ningje Lapen North East SLC Ketok Atum Jongsi Karbi Anglong Autonomous Council Keparlo School along Phan Narkep Kep An Kelong Duna Abangdo Pulote Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Tablet Isi PG Puta Ningje Lapen Kacharli Bom Also Maratum Henlo K Amoy Arbunglo Puta Ningje Laso Chiklo Angbong LP School along Athanbang Atuma Phan Karbi Anglong Angbong Transfer Pruji Puta Maya Long Clardak Pen Ningje Kadukawe Karbi Anglong School Aphan Hum Suri Phora Hum Pharo Truck Thongkebra AC Abicycle Nanglelo Non Kewang Ji Arni Penke Dex Ben Sitame Steel Si Selam Pon Puputa Ningje Karbi Anglong Kadogwe Hum Pharoi Sira Hum Krepli School Aphan Akajoy Pen Kiron Ji Acycle Nanglelo Puta Maya Long Clardak Pen Ningje Pon Thomas Council Torokor Pra Ami Education Department of Pra Bina Mule Koi Free Distribution Ami Kurisu Karbi Anglong Jiman Kini Government School Bilak Government Public Life School Bilakor Jibilakor BPL Sabji Ase Dukia Cycle Eta Kini Bukaran Tenglokor Ubita Tenglokor Sabji Orba Tenglokor Student of Bilakor Ami BPL Karbi Anglong Ami BPL Paisu 5,631 student Bilaka Ji Bina Mule Free Distribution Kora ইয়াত সাইকেল এভেইলেবল আছে আৰু যিবিলাকৰ কো বিপিএল যদি আছে কাৰ্ড আছে আকৌ আমি এইটো আমি দিম এইটো স্কুলটো আমি কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ আছে গভৰ্নমেন্ট স্কুল আছে এই গোটেইখিনি স্কুলৰ যিবিলাকৰ বিপিএল আছে গোটেইখিনি স্কুল পাব Sarva Shiksha Abhiyan Pen Jami Truck Arni Dipu along Kido Asaham along Osomara Phan Kerab Hormu Pajir Pon Ahin Kaprek Ketek Abangpu Atumapan Ason Son Kachiki Hormu Akejoy Ronsi Kerab Pajir Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chairman Horen Singh Bay MEC Atum Lapen Principal Secretary Mahadananda Hajaraka Anparata SSA Asai Phu Chokomar Atum Chetong Dunrenti যিবিলাকৰ হাৰিক অধ্যয়ন ব্যক্তিবিলাকক তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বিনামূলীয়া চাইকেল দিয়া হৈছে আৰু বিনামূলীয়া ভোজল দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাকৰ হাৰিক অধ্যয়ন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে টোটেল আছে 126 আছে এই বেনিফিচিয়াৰীবিলাক আজি বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাকৰ দিবাংগ আহাৰী অক্ষম ব্যক্তিবিলাকৰ প্ৰতি মাহত 1000 টকা দিম বুলি কৈছে সেইটো প্ৰতি মাহত একাউণ্টত দিয়া হ'ব আজি 126 জনৰ দিয়া হৈছে আৰু যদি কোনোবা আছে কাৰ্বি আংলঙৰ যদি কোনোবা আছে সেই পৰিয়ালবিলাকৰ যদি এপ্লাই কৰে সেইটো পাব সবে পাব
non malam sapor phandina phaman birta muiton ponik sina A historical decision taken by Delhi factory owners. Leggings, girls pajama, full patiala and semi patiala salwar, Afghani pajama, ladies nighties, jegging, palazzo, long and short top, palazzo pant, pure cotton kurtis, girls t-shirt, collar and round neck men's t-shirt, men's shirt, men's track pant, kids shirt and t-shirt, kids pajama, choosing from this item rupees 100 to 350 only. The reasons behind the decision are downtrodden market trend, immediate stock clearing to pay out the financier earlier, etc. Lots of variety of cotton, chiffon, chanderi, georgette and rayon kurtis from Kolkata, Surat, Ahmedabad and Jaipur are available at the range of rupees 450 to 850 only. Branded jeans for ladies and gents, men's cotton trousers, men's track pant and kids. For both boys and girls, jeans from lots of item only at rupees 450 to 850. Sale only for 4 days, that is 6 to 9th of April 2018 at Marwari Viva Bhavan. For more details, contact 8955774747. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, tattoo inject, jam pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. वो हमचे takna upay lang no pena Panang sini lo. Nilai parti kali sah. Nang lagi parti kali ni kemana parti?
Wato kamta kalilo lagi. Jai Makale! Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Diffu Karbi Anglong. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Tonjong itong geham bitch kimchi phansi jitam bom lo. Nangki pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Atur Kimi outlet opposite LDRB Diffu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina movie putat berita long bang tulo. Nun henjong Chandigarh along national master game pu asong asong ke pathu ke cepati along sangpi pukila ingtipi university ke thom an seranong ke cepalong tu na berita karniu salong nengle. Tangli ke cepati dun 1500 meter race 5000 meter race lapen putat 5000 meter walking la ke thom ke cepati along alangli ke chengsi ang deng undun lap ajok Karbi Anglong Assam pen ke cepati dun ke thom along ta alangli university seranong e cepalong dun lo. Sangpi pukila ingtipi ke rong supi adung het kedo kakuti rong hang arong amekar ke hai ingti lapen mikriti supi atum asupi lo non alang lisa kering hi pen cepacor ceparupsi usomar bangathom pen ning arong pen ITI adung rong chindon arong alang si pathirlo aki BC also non ingkan hinira ciklojon plivela non adiho Assam state pen kachepate dun penana bang phubang phiatum cepahai dun si nong e kacepa long dun abirta long kacepate dun ang bong pen non amat rajan rong pi pen javelin throw along tamalek sikari inghi 40 meter race along rup alek lapen 5000 meter along tamalek cepalong dun miridul sakya 5000 meter walking along sera nong e lapen tayabun nisa alang lita discus throw along sera lek nila bosmotari discus throw along sera nong e cepalong dun Mongol Singh Hanse pen bronze medal in 400 meter race along Tama Lake Cepalong dun Anparata Samika Dhingia Barua alang lita 100 meter race along Sera Lake Cepalong dun si Birta Rit dun long.
KS Inglong pho asong atum Difu head branch lapen manja head branch chelang pet pen phenangke amai ke padopon phenangke amai ke phapon laki Karbi Anglong alongli aron repen non tribal atuma phan longle pata kipi ington nangji jongsi prabjin pen ington te pulote KS asong pen sodak pen chesong ji pota phenangke angno kapachini pon Non Kibangji Arni pen Jongsi ARO office pen Joy pen non tribal akhaya tuma phan aron dre pen longle pata kiping ton te pulote kache song sai sitame kedeng ponja phan pachini la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen sitame methang along le kacharai kom ja phan prabjin pen side dek pon sirak nang jiputa KS Inglong pho Difu head branch amai hu Sonju Hanse Kong Chun Bang Wai Song Be Manja head branch amai hu Jonathon Terang pen song sar timongatum pherang kyang pachini dun Sensitive lobo lage mane keton mati amar yat 6 schedule area jeneka hoise eneka mane je amar yat non tribal pota kinibo na paয় yat ekane pota mane mati kinibo na paয় এই mati kinato amar yat bisi hoi gol ekane ami KSA pura initiative loise mati kinato bon hobo lage aro pota issue kora illegal pota issue kora mondol office kora ARO SO tarjor mondol ইহতে illegal pota issue kora to bon koribo lage News time berita bang la pasi kang ton poniglo lang ik bom thakat news dina dumi thangme kurwang thu